Voilà mes amours, c'est pas une chose qui est facile. Aujourd'hui, mes éléments m'ont appris que Kenan est vraiment malade ce matin. Donc, je décide de venir voir comment on va l'envoyer à l'hôpital. Salam alaikum. Nene. Hey. Handelo, ça ne va pas, hein? Ouais. Yeah. Il faut qu'on l'envoie à l'hôpital dans l'urgence. Il le faut. Maïka Laptan. Ime Maïka Laptan. Ime. No dibe mo bela. Appelle le vieux. Dimo jango landi ke mo mesi be me walla me heba goddo ko wonde mon ka Laptan. Beni wobe wata hebude. Yeah. Moussibe aujourd'hui ne peut pas aider. Oui. Yeah. Et bien, ils sont là, today. Denjari. Wobe fala na borde on kalaptani mamum be nyawndo yaw. Acce yaado. Non fogo ina problem. Ko figo di mo jango hala ni onko. Ko mo wata jokkude men nabe kalaptan. Menen men finance me wala ko watte ko fo. Ko wonda na men mabbe kalaptan ko dum do ko men fala. O sinara ko keke to man holli be ngorda. On andi mi holli on hino be do. Ko mi woni wattande illa IPP do jemma. Min kay la mari ngi sabode. Sinadu be do wakande Allah ko jogi tigi. Ko fiyo Allah yoba naguduti. Kudum mi jogoto. Joni acce milando. Mi wondi be wanu lebbi tan. Joni sen wala la sen gadda abela ko du waddo wadde waddon. Acce no andi menen do menen men jaaka hodo mo nga. Walla won nasalare. Ko do wallitade men. Joni urgence ari ndara yumbira be hande hala be ala wawde halgo. Joni wala tam men heba godo wondo joni men me raw c'est bon après c'est bon. Mais musibe Joni je crois qu'on va pas tergiverser. Kono piji kono to Jonathan tumbondiro mawbe fami piji din ko urgence ni. Ko si ande ko sattuno do ko si ben arno men men tabe few. Kono men kippi golle men mari golle dalda gondu suudu. Kono me wata akkude be yummirabe o itama be do baba. Ko mo ini acce faltu dire ko do rabbe kala. Do non andi sapela to. Do mari be uka. Kido mari be uka. Kido mari bibbe. En don tunno han parce ko islam mabbe ni. Ko nene moni ben don non nami jita gol wonon. On jonne woni ordinno be bo jotta be kalaptan. Si men acci be yalla tan ko be wala ko woni no arna fo woni responsable don. Ko jogo to mandian kono fewndo wala do to yimo. Okay, on va gagner ta bla. Regarde. Kiki da mi lew ndara ka woni mi nodam. Nyanda so are. Regarde, appelle be nodu be on va envoyer le vieux. On va envoyer la vieille. Appelle le namasté. Et nous ne sommes même pas venus. Je vous ai dit les difficultés que nous avons pour un moyen de déplacement. Voilà ce qui arrive encore. Maintenant, là, nous sommes venus avec un tricycle. On va emmener. Elle ne peut même pas s'asseoir. Comment elle va dormir dans ça encore? Ablay. Ou bien, où on va se... Jodo. Yeah. Il faut qu'on l'envoie maintenant à l'hôpital. Nali be yata. Fami. Jondo hande ko menen tuara yata jatta mabbe. Ani ko mi fala on ko hodo ga yon famu. Be do ko onon jejebe. Wona hala. Menen me wallahi o woni. Men nabi bidde mabbe on ko nakri. Goto e mon jokkale be. Hande kadi o do be kidi kadi kala tan. Tay goto jokkatawe. Menen kala be me walli wallahi. Men finance be ko batta ko foko do be jonne men adanjo do to ona on be. Kono hande be yumirabe do ndare. Se ngacci be do joni tay do goddo wadi be bibide hon. Hala fo ente wadde dum no. Fay ko min wata do jama ila hande honno be woni. Joni no on taw déjà on signalali men dum no go. Nyande be men arele ga. Hande ta be sira do be halana no c'est compliqué. On n'a pas le choix. Joni men de yaddo. Ene hunde watta on nani. Nene. Ko en woybo tuton. Hunde watta on e pami milanni wulo nene onon kadi. On holbe mbay be wallitade en kadi don hande. No man.
Touré. Oui. Madame Wallang. Oui. Non. Udah watau nani? Kuna hun bayan main kalapkan nani? Ye, huni huko mandi place ngoto. Jono lo stick là comment elle va aller là? Elle peut même pas. Ini imedar. Ya tahu kan. Pada mak. Woi. Ye. Wa wata don walle be are walla non lambe do. Omar, viens l'aider. Oui. Yeah. Ouais. 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 Comment yo tabayani. Attends, je vais rester ici. On godo ya bimbi nani? Onani? Godo ya bimbi. Yo wana ya bimbi si wana heba kono takoma be. No bawo yo. No ono nde bayna mi fenango. He. Allahu akbar. Rentre. Alors. Oui. Allez, on va aller rapidement. C'est pas une chose qui est facile.